Kublai pi baro ngi pedang sengobhai pi ketup kubar mentaga janmit. Shuaban paish ki kubar ki babnya ini pechwai ki mat bakongsan. Sam Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya kumbasan puwai hajat ligi sithi thongkam syakino ya kam thamai. Sam Menteri Kena Katnat Minority Affairs ke Sarkar Pedeng Ujuan Barla ya ki sithi thongkam ha ka Rozgar Mela kabla Long State Convention Center. Penlong Katnat Social Welfare Katnat Kokoi Kakia bat Katnat Puli Puthi ya ka Jingalang ban Pentrei Kam ya ka Meghalaya Early Childhood Development Mission. Bat kentu MLA ka Seng UDP iba Kermen Shela ya Katnat Road Transport ban Penstet ya ki kam ban Maramat ya ki Surau. Ki kubor ki babnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulah Sam ya kumbasan puwai hajat ligi sithi thongkam syakino ya kam thamai mentagasngi hapo ka Rozgar Mela lingba ka video conferencing haba ai jingkren hakani gasngi Modi ulah ong ba ka Rozgar Mela ka penpaw ya ka jingtrei sitam ka sarkar ban penkobor ki khun samla bat ban penklan ya ka jingesem benta ka jongki haki kam penroi jongkari. आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। Menteri Kena Katnat Minority Affairs ke Sarkar Pedeng Ujuan Barla ulah sami ki sithi thongkam ya ki bayo kam thamai syakit nat rekam sarkar wa pher hapo jaga Rozgar Mela ha ka program bala Long State Convention Center hinegasngi kidan baro arspa khandai pulai ngot ki bala syadiat na keleng ki benta jang ki jalla ka than chatei lam mingi ban yo e ki sithi thongkam ha ka Rozgar Mela kidan baro chispa arpun rengut na jalla Meghalaya ki bala yo pedang ye sithi thongkam ha ki tnat pher haba ai jingkran hakani gasngi ubarla ulaong bai ka jingthmu ban ai shpolak ki kam sarkar shaki samla haki laipu pratli ki seng barkit nat rekam ka sarkar pedeng kadang ya shat रोजगार में देखिए मोदी जी का सपना है 10 लाख का रोजगार का व्यवस्था करना देश का हर युवा युवती का। आज ये नवा रोजगार मेला है देश के हर कोने कोने में। आज 45 सेंट्रल में आज रोजगार मेला का आज हम लोग का अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। I feel very honored and blessed actually that I got the opportunity to be part of it, and I would like to extend my thanks to our Honorable Prime Minister for giving me the opportunity to work with the Government of India. Kajingalang bala penlong lang da katnat social welfare katnat kakot kakia ba katnat puli puthi banikran halor kajing pentrei kam ya ka Meghalaya Early Childhood Development Mission la penlong hinin gasngi ya kani kajingalang la penyai do menteri katnat social welfare iba polling do badu menteri katnat puli puthi urakam e sangma haba kran sekilat pathai khubor iba polling do ilaong baka sarkar jala kala de penkre ya ki kendon ban penla ya kini ki lightly kitnat banyetrei lang. We have come up with a draft of the guidelines, to enable the departments to work on a mode which would allow collaboration. And one of the key factors here is that as we go ahead and proceed with this mission, Unong tau an barang ba ka BJP ba ALHEC ila pedang sngobha ya ka rai jo ka seng ban penlong ya Rickman moment kum u president ka BJP ha Meghalaya
Habakren sekilat pathai kubor ila ong. Bawa momen udah noyalam kaseng BJP ubala rim. Bat unla bano senyang kambun na kabenta ka BJP ha ka jela. Kaseng BJP Meghalaya kelapan kreat na kabenta ki election. Syaka yang dorbar Lok Sabha. He's the president of Meghalaya. It may be from any regions in Meghalaya. We have become the president of the BJP state. It's not necessary it has to be from either from only Khasi or only Garo or the Jaintia Hills. Any part of the Meghalaya, anybody can be a president. So it's very nice. They are given to Rickman Mohammed. He's a very senior party workers. I hope he will be doing a good job to strengthening the party in Meghalaya. Udukhat ka kanhun menteri ka jala badwe MLA ka sang UDP na cleariat constituency ibakar mensyala ila kentu ya katnat road transport ban kampen state ikikam ban maramot ika surok National Highway 6 ka balajat lapra ka bakta omtang ikinong shnong jong ka East Jaintia Hills District jong ka jala Henry Wat ikiwe ka jala rude. He had a discussion with the NHI, the authority to look after the road, and from his side he has requesting them to speed up the work. So no doubt we got a reply from them mentioning that since it's a rainy season, they cannot do the blacktopping. So when they try to fill it up with this mantling and all, Kanong Stone College kalarake ka graduation day ka jongka bat play ru ya ka commerce building batmai bat ya ka girls hostel hinin gasngi haba ajing kren ka mukong san ha ka program umentri ka tanat puli puthi ka jala urakam e sangma ulaong ba ka graduation day ka de gasngi ka bakarpang na ka benta ka college bat ki khna puli ki jongka bat ka jingyo ban play ya ka building batmai ka longkum umau jam ha ka khana pateng jong ka college. We will do whatever possible, and as per the requirements, I want to promise, assure each one of you that as a government, as a minister, we will always will be for you and will be with you, and we will take this responsible, and we will take this journey together. Ka Shillong Cantonment Board kalapanlong ya ka jingpun kwit nong ha cantonment area henin gasngi UCU jong ka Shillong Cantonment Board u Ayushman Moria ulaong bakani ka jingpun kwit nong lapanlong hapo ka swasta hi seva campaign 8,000 apulai ka lapanlong habaro ki cantonment area ha ka lengki benta jong ka ri barga banne hadu ka artarik urisaw 8,000 apulai. Mentapat ngin pet ya ka jinglong jingman kasing beneng ha Shillong. Kajing shit kalong 40 degree Celsius ba kajing kreat kalong kan 0.1 degree Celsius. Kajing sngam ka haw kalong nyo punyo na kashis pa man step bat kandai po na kashis pa janmit. Kala bandan kajing hap slap ka ba malumala hakikat tu kat ni ki jaka. Shwaban poy ka bakut jaga tup kubor ini pet biang sai sisian kimat bakongsan. Sam Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya kumbahasan puwai hajat ling shit hungkam syakinong yo akam thamai. Sam Menteri Khna Katnat Minority Affairs ka Sarkar Pedeng ujuan barla ya ki shit hungkam haka Rozgar Mela ka Blalong State Convention Center. Penlong katnat social welfare katnat kokot kakia ba katnat puli puthi ya ka jingalang ban pentrai kam ya ka Meghalaya Early Childhood Development Mission. Bat kentu MLA ka sang UDP ibakar mensyala ya katnat road transport ban penstet iki kam ban maramot ya ki surok. Di parlok da kitu ki kubor ngila poi chaga bakut jong kathup kubor jong imenta ga janmit hadu bengi dei syambyang bat pila syai kasngi kuble pi baro. Invest in the share market, earn lakhs with guaranteed returns. This limited period offer is just for you.